ensu sa eyemareho but papa we ewu ye no ho misu ye Professor Atta misu just I couldn't control myself say ye kaso bi ewu na misu te se na ye papa we ehye me ya because papa we na nyankopon ahyeda asoma no na koma no me nhyeda hu sa akoma ni bi da sebi do hand over man no kra ntimi antoa so ba papa no obaye for Ghana ankasa ope papa na owo saa nkroma attitude se me page apade ne me boa Ghana because for the records Atta the economic records no was far better, in fact for very advanced records no ho o free so bi antimi ambreki papa ne ba yankasa we oko steps then time tema and then a dream dia ye kan sisi na ebidu eguso on say owu ko ye no yamfa anya adwuma sikagie asisie krono saade na papa ne kan ye mre bi ne bufu ye no yanhye na nya president bia se otoa saade no so ene ye ka ho asemi Atta hwede okai very bold papa we aisam kroma no ne spirit no eda so hova president a owuye na for 2 weeks na ewiema yekusu 2 weeks na wiema yekusu bias Ghana nyina o time a Ghana hu awia ne se yede ne share form yede Atta share form kain ena wiemu sisai ena no busa say abaya dwuma ban na within 3 years utimi si dan enso ye won krofo bi enne okonya portohye okoye national security oko immigration within 1 year 2 years obesi dan Atta wuye no wona mu bedi akire John Mahama na nado dan kwakufado o mantimi anto asa legacy ni so nti I am very glad to say Yewura Mahama Saba de otete no e wo se odi nanamo wachi na ni time ontimi nka se corruption a ekoso police mu immigration ni sa anyoma no sa legacy no o teso na ban so besua de Yewura Atta ye ne boss na sa legacy no Atta legacy no enyina mu na onfa nka ho na onye adwuma e wo se oye because Atta legacy ni bi eye afari eni sewua Atta legacy ni bi eni se otimi ma dollar gina so for 32 months na dollar enkosoro Atta legacy ni bi say GDP a record a non-oil over 8% with oil 11% in terms of economic growth. Atta legacy no and say okofa nkrofo bia omutime bua no Atta legacy ni say okofra Yewura kobna dofo mu a omu be hihye omani. I'm so glad say yenya atofo na ono nso wo saa suban ni bia se hu se Ghana yenya finance minister ono nso ye adwuma enti Yewura John Mahama yesrew ma Yewura John Evans Atta ne honhom no emfa unomum na sanyoma na no pesa wo ye no fire 4 years ye ne hu se Atta honhom no eda so ginem because Yewura Atta no mpe krono Yewura Atta no pegana yi Yewura Atta no nye basa because Atta breso a kiye nya macho manfo se omu bobon krofo Atta no mpesa o se ameze me pasumdue me kai wo say Yewura Atta ebreso no oka bibi se wo breso LGBT wo na wo say wo san
Sa mema ware ne nasefo abeduru so. Yewra Tamils eka bibi. Nti so obetimi amana da yie asumdie park no ada yie a. Tie de na no kan ye fa LGBT ho. As president of this nation, will never initiate or support any attempts to legalize homosexuality in Ghana. As a government, we will abide by the principles enshrined in our constitution, which constitution is supreme. Let me also say that whilst we acknowledge all the financial assistance and all the aid which has been given to us by our development partners, we will not accept any aid with strings attached. You know, Tamils, Papawi, I was here studying because now you're a professor of law. I was here study Papano. You know, Tamils. Na nyame ya adoma ochina meka ne ho asem pa Atamils professor but on no na say LGBT ompe so be ma yesika na be ka LGBT ompe say yewura Universal Tamils or hwe Jo Mahama president yesra wada Roma yewura Tamils no ompe LGBT mema sebi trumu no ompe Inti wa ban yi sign ne katre wiase nyina se yempe ne ma Atamils onda yi Badaruma. Happy birthday to Mr. Victor Owusu